Kong isngo banaigo yang dia try kebran aku nak tahu kalau ni semaringi karena dukun ni ketelemat kebangta bagi dia berpemenang peba no ya ka first to seprang marathon arjar apsau kepala pelong dah kamor kening circle badia kini ke marathon ni pelong kenang kum sibenta berpesya ya jingjile jumro kini ke jela ke jungi ya kini ke marathon haka pasdang gila bu berpelong haka kat sautrik benai bekat arjar apsau tang kita bom lakir ya jingi bentuk kam ke jungi yang pengkedra no ya kini ke marathon syaka arhui terik benai bekat arjar apsau badia kini ke marathon instan berpelong nadu kupon tu berjim step bagi padu ya balo kinong simenta habagi sim di form kin snobha pan ai bar whatsapp no bari chopi knang bagi la pan RDP hapo ka group jong kini ke marathon ke bagi perlong badia kini ke marathon nilabu 10 km naga bentak sinrang bat 100 km naga bentak kentei bat yakinong job jong kini ka marathon naga bentak sinrang kin yora ai ko snam 10,000 1,000 berlai hajar nagbentak sinram but nagbentak ikin thai long 1,000 1,000 1,000 kumju ki medal trophy but ki certificate but kundan ru ka khusnam nagbentak ki finisher shiphomat te habi dei bakani ka marathon iwan makar padet sapi pa no song jong pri unyu trap ka pin sum ha bani shimta sidam habi dei bakani ka marathon nang ba kani ka program jungi kanlong ka pachop but nagbentak cintip ki bakamnya pila ban call dulu ya hatu number ubala bangila bu apo ka poster but apa pi pendap ki form so ban ai ber whatsapp number jumpi kenang ba nagbentak ka timing pat ka caka ka ba ila penbe ini op penaling ba whatsapp number tangi ni den ki bakendian ku ble sibut si jarno ong em ya bro Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat akabatau bha. Kam kata ikadur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy bakongsan. Kakot kakia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya